Prabu Bali ledang wuwo inggih sane mangken aturan titiang risik kuwintenan kadiangan ide Prabu Bali ledang angan nike wiku muput yatnya sami daging pangandikan idone awak titiang ratu sang meraga pandita sane sampun prasida muput punikiatnya titiang sinaran sami tiang aturang daksina sekuentana ralis mangkin minekadi titiang pinaka yaje mananing karya ngaturang damne punya Durosang bawosang mangkin mangga becek kantuk titiang nampu dawi nyun pangandikan ratu durusang sane mangkin mebaos napi jasane karsa na pemekas pinuna titiang majeng ring ratu sama kepandita sinarang sami napi kijani pacan keasan tiang mengaturang mangkin digelis si ratu ngewentanan pangandika sukat sido hantu titiang ini mangkin titiang praya ngaturang parawiku muwasalo riwawu puput kadihangan ide Prabu Bali matur sekadia sapunika nganike watek para pandita ni maka sami saka alus yan suwejo yukti Gusti nawag titiang anak Prabu yang yakti kadin anak Prabu pajang bakti kewentenan ring titiang Bapa ngedetungkeun emas nanayani ada pikarsan bapun ni bakal ngasuh yang tedeken ane melakar aji mas wikune tiosmo wisi silih sinungir pandita sane ngasoyang punika tetekan mas wenten laris pandita sane siosan malih pangandikane mas siosan Bapa
video mangkin subakti ring bapa meraga pandita yani bapa ngarso yang ketumas Mesi sojong manet luwi buene ketun bapa ne apa misi ingin uperenge sesocanane luwih keluwih kentu jening